This is Ngobo 2010 Sharp iChannel. We are here at OR Tambo Airport to send off Amasandawana to Morocco, my sister. How are you? Hi. Are you good? Do right unjani? The right and Kosa Konto. Banikama, we are Igama ngokuthula Bethana aka Lala from Western Cape. Western Cape. Yes. Uziva kanjani njengoba ungomunye wabalandeli abayapha eMorocco? Ndivuya kakhulu ukuyo represent Western Cape. Xa ucinga nizawubuya naso sister. Sibuya naso na kanjani? Why ucinga ukuba nizawubuya naso? Hayi the way team edlala ngakhona, hayi basibonisa nje abafana ukuthi hayi bayifuna nabo. Nice. I-message yakho ku management eSundowns ukuthi banithathe banisele eMorocco. Okay, siyabonga kakhulu management yeSundowns ukusinika le opportunity singabanye is the first time sihamba siya abroad, so i-opportunity lithuba elihle kakhulu ukuthi siyavuya. Nice. Kawuxelela i-boys zakho phaa ukuba zenze ntoni on Sunday xa zifumana ithuba lokuthi zidlale. Siyasifuna le star. Hayi siyasifuna istar abafana. 3 goals siyanicela sithandazile. Like siyanicela nenze nje into enidume ngazo. 2-3 goals sibuye nestar. Kabuyelo. Kabuyelo. Nkosi.